ko masampajang ite di madosa. Maka dapat kuyasa malampi baca na imangin na lima sending. Betul na roko no apa cau ni teto. Termasuk itu. Jadi itu ampai tau matinro ini atau tau deka dosa na. Iya na dia na tinro tewat di mapuasa ite wat di sama dosa. Tuli ka jili-jili. Sini na ada na lontong imana na itamana makiro. Jadi itu ampai tinro angkat tu tinro makia palak. Iya na ron na. Apa iya ko pamelo mak deking. Ais namigay gaji umur tat dengo ko tinro. Siya jangi matinro. Ko tate asirawan ni tatinro. Na tate apa pitoto na ruaha tu jangi. Tare kani gare. Arwa ki jam matinro soto pa. Tate si di matinro si setengah na pili manoto. Yan ang kataw mako tu pa tate asirawan ni natinro te apa pi setengah lima noto. Matinro ti ko tangas soy latu areweng. Ya kon na pulo na taw ngumuro na 20 merua taw tu. Megang itinro na ya tu na. Iya, itare kene gare. Jadi yana tu apa masyarakat dena siaga na reko sampajat mi taranungang dena siaga palanna agan sana dena siaga tanah wattu ipake makasibir dena siaga pada na masampaja mangaribi ki natalima mi manne pitu manne dena siaga wattu ipake masampaja namu ya ro pitu manne de to na sampurna madari ka jili-jili paringerang masampaja ningerang sandalana barasingan ite nasalanya ro barasingan dikatawatannya sampaja ro ini nulis suku ini makanya ro jadi iya kotannya pakasibian lang yang bantu kiman rasa ki yana tu nakada nabita deka aga tau tama suruga na saba amalana na demeto bajak ganna na napai do cile ipasire ke siba mata matu siba mala capuni itu jadi yana tu ampai makada usahakan inang ka pakasibieta mananungan namo otomatis tamato pahalana kaya gananya ro termasuk ilmu yang dimanfaatkan pasidak kata maka itu, ya itu pasidak kayak madu pedupang, angka pasidak ke Cinampak mi, kegiasan, pasidak ke Cinampak, ya ko Andre 40 mesor. Jadi Pak Galung Pak Dara melo ki salama aseta, apa Andre ni, itu 40 so nama kami itu tomato tariolo, melo inno galunge mapamula, mabaca dogi, na Pandre pu ima, Pak Nasawai, manyama ku pu imang ipandre Pak Jaji dorna, itu melo si matu matanang mabaca sih, niya dineve dia nak siulang. Itu pura si mati ya tu mak baca sih mandre si sebaru mak baca sih mesino galung mak baca sih si tongan na ya tu patolak bala nih pas sidak kami nolimi imang mak baca na doang ina panandre andre na